pyetja është, kur thot fjalë e Zotit, te 4 Efesianëve rreshti 23. Ç'kuptim ka fryma e mendjes? Adherfes thot 8 το κεφάλαιο στους Εφεσίους, 23 εδάφια. Ναι, μισό λεπτό να το βρω και εγώ μέσα στο Vëllezër, Efesianëve kapitulli 4, rreshti 23. Gjejmë çike këtu. Λοιπόν, Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο και ποιο εδάφιο είπε? 23. 23. Και ανανεώνεστε, λέει, εις το πνεύμα του νόου σας. Pra, është rreshti 23, kapitulli 4, dhe thot dhe të përtëriteni me frymën e mendjes suaj. Pyetja është si ta kuptojmë këtë varg? Adherfe πώς εξηγείται αυτό το? Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τη χάρη. Kjo ka lidhje me atë që folëm herën e parë me hirën e Zotit. Έρχεται ο Κύριος και μας σώζει, μας καθαρίζει. Vjen Zoti edhe na pastron me gjakun e Αν tij. θα διαβάσετε στο 18 εδάφιο, λέει ότι κάποτε είμαστε και εμείς, το μυαλό μας ήταν σκοτισμένη η διάνοιά μας. Thot diku edhe mendja jon ishte e errësuar nga gjërat e botës. Είδατε τι είπαμε και σήμερα, ότι ο λαός που καθόταν στο σκοτάδι είδε φως μέγα. E dëgjuat mësimin që thamë sot, populli që gjenden në errësirë pa një dritë të madhe. Ποιο ήταν το φως που είδε? Το Χριστό. Cila ishte drita që erdhi? Krishti. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Zoti tha, unë jam drita e botës. Εδώ λοιπόν λέει ότι εμείς δεν πρέπει να περπατάμε πλέον όπως τα υπόλοιπα έθνη που περπατάνε μέσα στη ματαιότητα του νοός τους. Këtu do të thotë domethënë që nuk do sillemi ashtu sikurse bën bota që turret drejt mëkatit, domethënë drejt asaj që do mendja e tyre. Όταν δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο και τον νοιάζει πώς θα αποκτήσει χρήματα και ξανά χρήματα. Për shembull, kur shikojmë një njeri i cili e ka mendje vetëm si të bëj para. Επίγεια πράγματα. Gjëra toksore janë këto. Άλλος επιθυμεί να φτιάξει σπίτι. Dikush tjetër e ka lakmi të madhe vetëm të bëj shumë shtëpira. Φτιάχνει σπίτι, θέλει κι άλλο σπίτι. Ka një shtëpi, do dhe tjetër shtëpi. Αυτή είναι μια επίγεια επιθυμία, γιατί δεν βλέπει τον ουρανό καθόλου. Kjo është një lakmi e kësaj bote, e cila njeri i tillë nuk futet në mbretërinë e qiellit. Δεν είναι κακό να φτιάξει σπίτι, αλλά εκείνος μόνο εδώ στη γη βλέπει, δεν βλέπει τον ουρανό καθόλου. Nuk është keq vëllezër që të bëjmë shtëpinë, të rregullojmë shtëpinë, por që një njeri i tillë i cili ka lakmi të tillë e ka mendje vetëm për gjërat e kësaj bote. Του λες ότι υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει ο Χριστός και δεν το καταλαβαίνει. I thua që ka jetë të përjetshme, ekziston Krishti, nuk kupton asgjë. Γιατί είναι σκοτισμένος ο νους του, η διάνοιά του. Sepse është errësuar mendja e tij. Προσέξτε τι λέει μετά τώρα. Shikoni se çfarë thot më pas, vëllezër. Είναι σκοτισμένη η διάνοιά τους. Është errësuar mendja e tyre. Απολωτριωμένη από την ζωή του Χριστού. Është larg jetës së Krishtit. Δηλαδή πάνε μακριά, φεύγουν από το Θεό, έτσι. Janë njerëz që ikin larg nga Perëndia. Γιατί? Για δύο πράγματα. Për dy arsye, vëllezër. Γιατί η καρδιά τους είναι πορωμένη πάνω στα επίγεια. Sepse zemra e tyre është e shturur. Και έχουν άγνοια. Dhe s'kan njohuri. Δεν ξέρουν δηλαδή τι πάει να πει αιώνια ζωή και πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Nuk dinë se çfarë do të thotë jetë e përjetshme dhe nuk e kuptojnë se sa e rëndësishme dhe sa serioze është kjo temë. Είναι εδώ πέρα ένας που είχε τσακωθεί με κάποιον και του είπε το δικαστήριο, έχεις 8 χρόνια φυλακή. Αδερφέ, συγγνώμη, όχι πολύ γρήγορα. Ναι. Κάποιος εδώ πέρα είχε χτυπήσει ένα άλλο άνθρωπο και το δικαστήριο του είπε 8 χρόνια φυλακή. Ishte një njeri këtu i cili goditi një tjetër edhe gjykata e dënoi me 8 vjet burg. Του λένε οι δικηγόροι ότι φίλε θα πας φυλακή. I thonë ata gjykatësit, shok, do shkosh në burg. Λέει αφού έκανε έφεση. Αφού? Έκανε έφεση, δηλαδή ζήτησε να πάει σε ανώτατο, πιο μεγάλο δικαστήριο. Kërkoi domethënë që të shkojnë në shkallë më të lartë të ankesës. Ναι, του λένε, αλλά αυτή η παράβαση που έκανες είναι πολύ σοβαρή και θα πας φυλακή.
Po i thonë, por kjo shkeli që bere, domethënë që vrave, sigur që shkon në burg. Πήγαινε, ζήτησε συγγνώμη από τον άνθρωπο, Shko μήπως kërko, και δεν shko πας kërko φυλακή. falje. Shko kërko falje tek ai njeri dhe pastaj eje këtu përsëri. Και το βλέπει λοιπόν ο δικηγόρος και αυτός γελάει. Shikon pastaj gjykatësi dhe fillon e i qesh. Λέει, έχω λεφτά εγώ. I thot, kam para unë. Μετά από λίγο έρχεται το δικαστήριο Pastaj vjen gjykatësi και του λέει, θα πας μέσα τώρα 8 χρόνια. dhe i thot pastaj që do shkosh brenda në burg 8 vjet. Δεν του μείωσε την ποινή Nuk ja zvogëloi atë dënimin και πήγε μέσα φυλακή. dhe e çuan atij në burg. Αυτός, ενώ οι δικηγόροι του λέγανε, ο νόμος δεν είναι αστείος, θα πας μέσα. Ndërkohë që ata i thanë që ligji nuk është shaka, do shkosh brenda. Πήγε να συμφιλιωθείς με τον άνθρωπο. Shko të rregullohesh me atë njerit si e godite. Εκείνος έλεγε, σιγά, θα πληρώσω, σιγά. Και τι έγινε? Ai thoshte, ç'a problemi ka, do paguaj dhe do mbyllet çështja. Όταν όμως πήγε μέσα μετά δεν μπορούσε να βγει. Kur shkoi pastaj në burg dhe u dënua me 8 vjet, s'mund të bënte dot asnjë jeme. Αυτό που σας λέω όμως είναι μικρό. Η αιώνια ζωή είναι κάτι, είναι το ίδιο, αλλά πολύ σοβαρό. Kjo që u thash vëllezër është gjë e vogël, është 8 vjet, por se jeta e përjetshme është e njëjta ngjarje me këtë, por që është shumë serioze vëllezër. Έρχονται οι άνθρωποι του Θεού που ξέρουν τι λέει ο Θεός, ξέρουν τον νόμο του Θεού Vin njerëz të Perëndis, të cilët e dinë fjalën e Perëndis και σου λένε, η παράβαση αυτή που κάνεις, dhe i που thonë δεν ti μετανοείς, që nuk beson, kjo që ti bëre dhe nëse θα ti nuk πας, pendohesh, θα πας σε μια αιώνια φυλακή. do shkosh në një burg të përjetshëm. Σιγά, ο Θεός είναι αγάπη, σιγά κάτι θα κάνει ο Θεός Vash. για μένα. Perëndia është dashuri, Perëndia është dashuri. Σήμερα μίλαγα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, δηλαδή, του άρεσε η πορνεία. Sot fola me një njeri i cili i pëlqente shumë kurvëria. Του έλεγα, δεν είσαι αμαρτωλός. Λέω, εγώ το Χριστό αγαπάω. Edhe ai më thoshte edhe unë Krishtin dua. Ναι, αλλά και την αμαρτία του λέω την αγαπάς. Po unë i thosha që ti edhe mëkatin ama e do shumë. Μου έλεγε, αφού ό,τι και να λες, είναι υποχρεωτικό να γεννηθώ άνωθεν. Μια φορά το λέει η Γραφή. Me këto që ti na thua, për shembull, siç e thot fjala e Perëndisë, është kaq e rëndësishme që unë të rilind nga qielli, domethënë nga fjala e Perëndisë. Έκατσα λίγη ώρα σήμερα να του εξηγήσω ότι δεν είναι αστείο. Qëndrova pak momente me atë dhe i thash, o shoku im, kjo nuk është gënjeshtër, është shumë Μου serioze. έλεγε, και αν δεν γεννηθώ άνωθεν θα χαθώ, αφού αγαπάω τον Χριστό. Dhe më tha, nëse unë nuk rilind do humbas, rëndësi ka që unë e dua Krishtin. Ναι, του λέω, αλλά αγαπάς και την αμαρτία, είσαι δούλος της αμαρτίας. Po i them, por ti e do shumë edhe mëkatin, edhe je sklav i mëkatit. Εμένα θα με πάρει ο Χριστός, δεν χρειάζομαι εγώ. Mua do më marri Zoti, nuk e vras shumë mendjen. Στο κάτω μια φορά το λέει στο Νικόδημο αυτό. Që të them, këtë gjë që ti më thua vetëm një herë i thot Nikodemit. Του λέω, αγαπητέ, μία φορά είπε ο Θεός στον Αδάμ, την ημέρα που θα φας θα πεθάνεις. Shoku im i thash i shpjegova që një herë Zoti Perëndia i foli Adamit dhe Evës se nëse ti do hash nga fryti ke për të vdekur. Πέθανε και πεθαίνουμε όλοι μέχρι σήμερα. Vdiqën ata dhe vdesim edhe ne edhe sot e kësaj dite. Μου λέει ναι. Më thot po, e vërtet. Λέω πόσες φορές το είπε ο Θεός στον Αδάμ. I thash, i bëra një pyetje, sa herë ja tha Zoti Perëndia këtë Adamit? Μου λέει μία. Më thot një herë. Και τώρα λέω μία φορά σου λέει, εάν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν βλέπεις τη βασιλεία των ουρανών. Edhe tani një herë po të thot që ti nëse nuk rilind, nuk mund të futesh në mbretërinë e qiellit. Poriste? Έφυγε, λέω, σκεπτόμενος, σκεπτικός. Iku domethënë duke u menduar, nuk deti më. Λέμε λοιπόν στον άλλο ότι η αιώνια ζωή I είναι themi πολύ tjetrit σοβαρό πράγμα. që jeta e përjetshme është një çështje shumë serioze. Και οι μέρες του σκότους δεν τελειώνουν ποτέ αν πας στην κόλαση. Dhe ditët e errësirës nuk do mbarojnë kurrë atje në ferrin e përjetshëm. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει σκοτισμένο το μυαλό, δεν έχει φως. Kur një njeri i tillë e ka të errësuar mendjen e tij, kështu nuk ka dritë. Κοροϊδεύει τον εαυτό του. Mashtron veten e tij.
Αφού μου λέει κάθε βράδυ κάνω το πατερημόνι με εντάξει μου λέει. Çfarë të bëj unë, thot ai, unë të paktën çdo darkë them atë, aty ynë që je në qiell, edhe jam në rregull. Του λέω, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σου πω τι λέει ο λόγος του Θεού. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σου κάνω κάτι άλλο. I them shoku im, unë jam i detyruar të them atë çfarë thot fjalë e Zotit, që këtë jetutje do bësh çfarë të duash. Εδώ λοιπόν το εδάφιο λέει ότι κάποτε κι εμείς είμαστε έτσι, το μυαλό μας ήταν σκοτισμένο. Këtu kjo fjala që lexuam tani përpara do thotë që edhe mendjet tona ishin të errësuara. Δεν είχαμε φως ουρανού καθόλου. Nuk ishim dritën e Perëndis fare. Ούτε ξέραμε τι πάει να πει Χριστός και αιώνια ζωή. As nuk e dinin fare se çfarë do të thoshte Krishti dhe jeta e përjetshme. Τώρα όμως λέει Tani, που διδαχθήκαμε και ακούσαμε για τον Χριστό, που η αλήθεια είναι στο Χριστό, mësuam dhe dëgjuam për fjalën e Perëndis dhe se e vërteta është Krishti, να αφήσουμε αυτό τον παλιό άνθρωπο ta lëm atë njeriu e vjetër και να ντυθούμε τον νέο άνθρωπο. dhe të vishemi me njeriu e ri. Όταν λέει τώρα να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας, Kur thotë të përtëriteni me frymën e mendjes suaj, σημαίνει κάθε μέρα çdo να ditë βλέπω πιο καθαρά το Χριστό και τον ουρανό. të shikoj më pastër Krishtin dhe qiellin. Ενώ πιο πάνω ήταν σκοτισμένο το μυαλό, δεν έβλεπα Χριστό και Ndërsa ουρανό. më lart na shpjegon që ishin të errësuar mendjet tona dhe nuk shikonim, as nuk kuptonim as Krishtin as mbretërinë e qiellit. Τώρα που βρήκα το Χριστό και το φως, Tani që gjeta Krishtin dhe dritën, ζητάω κάθε μέρα το Χριστό να με φωτίζει κάθε μέρα παραπάνω. kërkoj Krishtin për ditë që të më ndriçoj akoma më shumë mendjen time. Γιατί η ζωή έχει πολλά μέρη σκοτεινά. Sepse jeta ka shumë errësira brenda saj. Ο Δαβίδ έλεγε, Κύριε, φώτισε το σκότος μου. Davidi thoshte, Zot, ndriçoje errësirën time, Και εγώ το λέω συνέχεια στον Κύριο. edhe unë e them vazhdimisht në Zotin vëllezër. Κύριε, φώτιζε με. Zot, ndriçom. Και ξανά, Κύριε, φώτιζε με. Dhe përsëri e them, Zot, ndriçom ma mendje. Κύριε, άνοιξε μου τη διάνοια. Zot, ma hap mendje që të kuptoj. Όποιος νομίζει ότι τα ξέρει και δεν έχει ανάγκη το Χριστό, θα μείνει στο σκοτάδι. Kush mendon se i di të gjitha dhe nuk ka nevojë më për Krishtin, do ngelet në errësirë. Έτσι δεν είπε στο Βαρτίμεο. Kështu nuk thatë Bartolomeu. Εγώ λέει γι' αυτό ήρθα στον κόσμο. Unë për këtë arsye erdha në botë. Για να δουν το φως οι τυφλοί, Ja në dho, να δουν το φως οι τυφλοί që të shikojnë dritën të verbrit και να γίνουν τυφλοί αυτοί που βλέπουν. dhe të bëhen të verbra ata që shikojnë. Το κατάλαβαν οι Φαρισαίοι και λένε στον Κύριό μας, E kuptuan farisejnë dhe i thonë Zotit ton, μήπως είμαστε κι εμείς τυφλοί. mos edhe neve jemi të verbër. Προσέχτε τώρα τι τους λέει ο Κύριος. Kini kujdes se çfarë thotë Zoti vëllezër. Αν είσαστε τυφλοί, Në qoftë θα σας άνοιγα τα μάτια. Të verbër do t'u hapja sytë tuaj. Όταν δηλαδή πάμε στον Κύριο και του πούμε, Κύριε, δεν βλέπω, Kur φώτισε με, shkojmë te Zoti dhe i themi Zot, nuk shikoj, θα σου ανοίξει τα μάτια. atëherë Zoti do na hapi mendjet tona vëllezër. Όπως ο Βαρτίμεος φώνασε, Ιησού, je του Δαβίδ ελέησον. Ashtu sikurse Bartolomeu i verbri thoshte, thërriste me zë të lartë, Jezus, biri i Perëndis, mëshirom. Αναγνώριζε ο άνθρωπος ότι είναι τυφλός. Kuptonte për domethënë e dinte që ishte i verbër. Οι Φαρισαίοι όμως, εμείς βλέπουμε. Farisejnë thoshin ndryshe, ne shikojmë, nuk jemi si ai. Εμείς ξέρουμε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος αμαρτωλός, γιατί φυλάει το Σάββατο. Ne dim që ai është njeri mëkatar sepse nuk e ruan të shtunën. Τους λέει λοιπόν ο Κύριος μας, αν I thotë καταλαβαίνετε ότι είσαστε αμαρτωλοί, θα σας άνοιγα τα μάτια. Nëse juve do ta kuptonit veten tuaj që jeni mëkatar, e sigur që unë do t'u hapja sytë Τώρα tuaj. όμως λέτε, βλέπουμε, η αμαρτία σας μένει πάνω σας. Tani me që se thoni ne shikojmë, atëherë mëkati juaj ngelet mbi ju. Όταν λοιπόν λέει να ανανεώνετε το πνεύμα του νόου μας, Pra kur thot këtu të ripërtërisni mendjen tuaj, πάει να πει κάθε μέρα το πνεύμα του Άγιο να μας ανοίγει το μυαλό do të thotë që fryma e shenjtë çdo ditë të hapi mendjen tonë, και να βλέπουμε όλη μέρα Χριστό και ουρανό. që të shikojmë çdo ditë qiellin dhe Krishtin ton. Τότε Aleluja. είναι εκεί η ελπίδα μας, η καρδιά μας, το Ai πνεύμα është shpëtimi jon, zemra jon. Aleluja.
Έτσι, αδελφοί μου. Amin. Amin. Ενώ πρώτα δεν είχαμε Por αυτό το φως, είχαμε σκοτάδι. në fillim nuk ishim këtë dritë vëllezër, po ishim në errësirë. Αυτό που είπατε ήταν και το σημερινό μάθημα. Kjo që bëhet pyetje tani kishte lidhje edhe me mësimin që bëm. Όταν πάει ο άλλος σε κάποιον να του πει το μέλλον του Kur një njeri shkon te dikush tjetër, jo te Zoti, që të shikojë të ardhmen e και tij, δεν πάει στο Χριστό, δεν έχει φως. dhe nuk shkon te Krishti, nuk ka jetë, nuk ka dritë. Ο λαός όμως που ήταν εκεί στη Γαλιλαία, λέει, ενώ ήταν κάποτε στο σκοτάδι, Populli që ishte atje në Galile, që dikur ishte në errësirë, είδε φως μέγα. pa një dritë të madhe. Δεν έβλεπε πλέον θαμπά τα πράγματα, ήταν ξεκάθαρο. Nuk αυτό shikonte που më si në mjegull gjërat, por që tashmë me ardhin e Krishtit i shikonte shumë pastër gjërat. Έτσι και εμείς να ζητάμε τον Κύριο κάθε μέρα να τον βλέπουμε πιο ξεκάθαρο Edhe ne vëllezërt na hapi sytë e mendjes Zotit që të shikojmë më pastër και τον ουρανό. e qiellin dhe Krishtin. Αμήν. Amin.